Na tukirora riboti ingiri haha ni ati muingi kuma mwena wa Choka Ruai gicigo-ini kia ubunge gia Kasarani ni marurunganite magikaya guthuka gwa barabara ya Choka uthie nginyagia mwena wa Kangundo kuona makoretwo kana ikoretwo igithararia mihango ya uthii. Mieri ena mithiru muingi uyu ningi ni wakorirwo ukirurungana magikaya guthuka gwa barabara eno iria makoretwo makiuga ni koretwo ikimagia gwa kahinda kanene tole mwari kwitu wa mohoro aratumenyithia. Nituherekete muno ni undu wa mbura yaura bara itu ni yathukire na nitwacagurire mutumia tanie ciana itihotaga guthi maua ni undu wa ndoro nginya ni itiraga cukuru tukuhoya mutumia tanie atuiguirire tha tondu nginya atumia maragwa ndoro na ciana na magwa karemwo ni gutwara ciana cukuru. Ni thina ukoretwo ugumeire muingi kuma itura riri gwa kahinda karaya magikaya guthuka gwa barabara eno uthi ukihotoma muno makiria mahinda maya mbura ithiete na mbere kura. Siku ya leo tumeandamana katika mtaa wa Choka. Tumekuwa na shida nyingi sana kuhusu hii barabara. Tumesikia pesa zimetolewa na hizi pesa hatuzioni. Miradi imepangiwa Choka inahamishwa mahali ingine. Sasa sisi tunalilia nani? Sisi kama wananchi wa Choka tunaomba tu hizo pesa zije hizi tuweze kutengeneza barabara kwa haraka sana. Makaya mao manakorwo nginagia makimenyithia atongoria ao kuria ni hamwe na mubunge wa itura riri Masega Kuya kiriro kiao gikiaga kuiguikana. Tugeretie kuona muheshimiwa na ndatuthondekagira bara atwira tutia muthurire wakiuria atiriri kura cito itari fario. Pesa barabara imetoka, hatuoni chochote kizuri na tuko na mbunge wetu Masega Kuya. Nani naweza kututetea sisi kama wananchi wa Choka? Sisi hapa ni kijiji na tunategemea sana barabara iwe nzuri. Na kama barabara hizi kwa mzuri, ni nini tutatafuta? Hizi mabiashara zetu ziko huku na pande hii na kila mahali. Hatuwezi kupata wateja kwa wakati ufaao. Na sasa saa hii ikinyesha, mvua ikinyesha, hatuwezi tukapata hata njia za kuteremka katika manyumbani zetu. Makaya maya no mo mari na ikari a Njiro gicigo-ini oro giki gia Kasarani onao magiteta gutiganirio kuona ona barabara mwena uyu no thuku toria Simon kana City Boy aratutariria. Ungirora barabara cia Njiro nitutetete o ringi na tugeta Gikuyu TV moke mone thina uria wi barabara ino turugamite tha ici ni yenjetwo na igikirwo karabati. MCU thutha andu gwika maandamano okire githika karabati icio thi na ni mbeca cia andu. Tukenda uhoro uyu kinyire gavana witu Sonko mathina maria magera andu a Njiro. Riu muingi uyu ni wikitie ritana kuri mutongoria wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta kuigwa kiriro kiao niguo mathina mao maria mari namo makorwo mari maguthira. Hakwa no njurie andu a Njiro ringi magithie guthurana ringi marorage andu aria marathura tondu andu aya marathurwo macoka marikia guthurwo magathie na Njiro igatigwo na thutha o uria ituraga. Rekiriro kia muingi wa Choka magikaya nundu wa guthuka gwa barabara yao kuria makoretwo magitetia atongoria ao nundu wa gukorwo makimatiganiria. Ngiribotera Gikuyu TV ritwa riakwa ni Muiruri John Mo.